na ako man magmayabang burgi, pero tinaong ba yung business? Buladas. Uy, damo, bisa ka tuki ka na ako, pakit keke ako. Pero mimi ko pa So ne. yan, ba't nga ningal to kyan tayo ba pandamonyor kayong bayo ng business? Borno, kika na pambala keni ne, tukyan kaya mo sagli burgi. May keni burgi, loob kaking ka na akong bayong company. Iningawsan kong Damonyors Juniors Motorcycle Company. Kini milagagawan din ba yung brand yung second-hand restored motorcycle? Dana brand new ya kasi ako nandyan bab. Ita mo kaya nakasasabi Ken, Kenny, pakit ko kaya ka makanamilang gagawin din motor me Kenny. Ay ni, mo muna yung crankcase, di nang tahan laman, siyempre. Lagyan na yung sigunyal. Ay damo, ba't lapaking residence? Salwan ko lang mura ka rin din. Dana ba pati niya sa motrusing kaya kayong gagawang motor kene? Ay damo kaya daw nabalo ito, tabuklat de pawari po tan salilo. Ayan ang kaya lagyan na kayang transmission. Ang gayang kwarta kanya niyan bab. Unlimited yan, di ka nang balang sumawan ng pumindot kang cambio. Dana bab, kabilis na kasi. Nano pa lang lagyuning mo muna mong unit kanyan bab. Pe kaisipan kaya, nunita mo muna akong motor kanta, Badyayo, Kawasaki Badya. Ingaisip kong lagyo, bagya. Damonyor bagya. Dana tsura na lagyo bab, nano ito bagya. Balang bagya ya mo mulayikan yan. Ay damo ka, kapagkalam mo. Neken, ipagit ko kaya ka makanano ko lang pipinturan dening ka na akong brand yung motor. Why ni Yoswan? Yung taga-pintura ko, Kenny. Ay dana bab, safety ya pala yung kumpanya mo no, gagamit mas din kaya ang empleyado. Ay damo, Yoswan mo yung ngali gagamit, pero yan itutik, gagamit tayo ay. Dana na bab, medical mas singut pinturo. Ay damo ka, nanong kalian mo? Yan loko, may mga tuloy tutik. Ay ni kay, kabit ko lang Kenny den ay. Ken mila pa lang yan. Dana bab na lagyo na tutik. Dalam numero ya mo 09 tutik, 5 tutik. Ida mo ka, sige maili ka mo ngeni na kami walpota loko, paaba da karetang kaluguran kong muslim. Ay dayo, ino kay may papate. Kenny Burgi, pakit ko na lang kaya ka na akong finish product ay. Introducing Damonyor Bagya 155. Dana bab, lupa na yaman, formal na yaman marusing itsura Pero bab, satisfied naman kaya rin makakasali kaya kang makanyan. Ay damo ka, warin nirang listahan darang sinalika na ako. Puntalan mo lang metong-metong. Kutangan mo yung performance ng motor ko, loko. Ako sige bab, ola ko anda nakapan marakala salamat bab. Sabihin mo kang tutik masyadong mapali buntok. Bab, kumusta na yaman yung motor? Ay dana, okay yo. Sige pin bab, laweng ke. Ay dana, andyan maka-neutral yung mamandar yo. Olan me wo. Tsaka masigan niya ikot yan boy. Lalo na ito natin yung angkas. Koy, angkas mo ko Bab, mas masigan niya kano atak yan, atin kayong angkas, lang ko na mo. May Kenny Rowell, pakitaan tayo yan. Kenny, sagi ka Kenny mo. Ay dana nabengi, tinry mi ini Ning kabilis mo magwili kami. So ayan bab, pasubok kaya karala nung masikan niya. Ay damo ka, naman mga pakarinig kaya kay papandamonyor bab. Ay dana bab. Danay kayo naman at lu kayo pa kalalaya kayo ay. Sa Kenny pa mong mayor yan, ay! Ay damo ka Burge, yako na mismo yung interviewan mo. Yako'y Damonyor Junior, yung pinakamagaling magwili. Ay dana, ay dana. Ay dana bab, ninano ka bab, kontrolan niya bab, ay damo. Ay dana. At kaming mayumot, kaming kope, may tala kaming kape, ay dana. Ay damo ka kasi nano kasing isipan mo Dana boy, sopan mo kopil yung buging motor ko. Ay damo ka boy, maglalaka ken loko, magaling la rin eh. Ayan na po iba pang Bobby Uy, drip, wow, smooth. Ayan yung mas magaling, iba pang Rudy. Papa Rude, samasan mo mag-drip, kaya ka pasambut. Ay dana naman, tapasambut ko. Amit dayo. Makanini ay tayo Ay dana. Ay. Ay damo Papa Rude, king kangkungan da kapulutan. Ay ni ba pang ekskandor, ang da-gracer ng Pampango. Ay dana, mete.